I have to apologize. The first runner-up is Colombia. Miss Universe Lengdo izom nak a pakhat nak achau tu le penhi nak achau tu an min chu Thawngthanhtu ni Pingpalo in Thawng athan Sual kumthong ni lekum thenga Miss Universe Lengdo izom nak a Miss Philippines in Lengdo phya which perch ni achau na in Thawngthanhtu ranga vivot nak tlompal o ti in Thawngthai asi tu gum Lengdo thim nak a chun Philippines from IO in azom mi Lengdo phya which perch ni Miss Universe nak chu achau asina in Thawngthanhtu Steve Harvey ni penhi nak achau tu Miss Colombia Adriana Gutierrez kha Miss Universe 2015 achau tu ti in Thawngthan apple Sual Miss Colombia Adriana Gutierrez tu lunglom le thinphang bu in Miss Universe lukhim chawhlang ding a mai a arak chuak nikum kumthong ni legum theli a Miss Universe arak chau tu Colombia ram lang do cham asimi ni chun lukhim chu ahun khim mipi ni Miss Universe chu Colombia lang do panhi ni mo ape in an chau ko lai ti in an ro cho ma leupi a harve ni nge thiam holding chil pakhat o ti in Thawng ahun than chal chutiang a chun Miss Colombia chu lunglom le mai pet nga in leo asi chun hua chun Harvey ni minpel in Thawngthan Sual mi asi Miss Universe achau tu chu Miss Philippines asi ti in Thawng ahun than than chankar lak a achang mi thil chunga Miss Philippines le Miss Colombia chu an khruah har ngai Harvey ni keima pel Sual nak tak asi pakhat le panhi nak achau tu an min chatlap kha Pingpalo in Karil Sual mi asi ti in nol nak atwa chu thil chu America atwa mi hi poipi a phil kholo mi thil pakhat a achang kumthong hi le kumlenga Miss Universe izom naga hin Myanmaram IO in May Brani Cho Telchi in Vlei Chungram Som Red Lang do Paul an Ital ti in Thai asi